Vendeju ili Veneju, nekakav kontrarevolucionarni, problematični, konzervativni dio prostora. Tek 66. se to pokušava integrirati u taj politički sustav, znači onim čuvenim mostarskim savjetovanjem, ko zna nešto o tome, znači o čemu se radi, ali je i to zbog događaja koji su slijedili u Hrvatskoj, ono što zovemo hrvatskim proljećama sa nacionalnim pokretom, poništeno, pa se nije odmaklo puno od toga. Da. Spomenuli ste taj teror, odnosno razne pritiske koji su se događali nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane, dakle, komunističke politike koja je na ovaj ili onaj način pokušavala, dakle, utjecati na Hrvate u Hercegovini, odnosno više manje na pučanstvo koje je živjelo u tim dominantno, dakle, hrvatskim područjima. Također ljudi su mahom raseljavali, što u potrazi, kako se to kaže, trbuhom za kruhom, što, dakle, iz tih gospodarskih, ekonomskih razloga bilo je tu i političkih pritisaka. Kakva je bila situacija sa migracijama, odnosno koliko su one odredile daljnji put Hrvata u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da je važno najprije navesti činjenicu da je u tom području južnom, znači području Hercegovine, prošireno na Duvno, Livno, Kupres, znači ovaj dio koji danas čine ove tri južne županije Bosne i Hercegovine, znači Federacije Bosne i Hercegovine, stradalo je, poginulo je, ubijeno oko 23.000 Hrvata. Vidite sami koji je to broj. Znači 23.000 poginulih, od toga je veliki broj ubijen poslije rata, znači onim obračunima, čistkama, likvidacijama i kako se to sve zvalo poslije rata. Recimo u nekoliko općina, posebno je to bilo dramatično, Ljubuški i Široki Brijeg, gdje je po 2.500 ljudi skoro ubijeno, znači 5.000 u ta dva grada. Prosjek godina je bio 23. I onda vidite koja je to nacionalna tragedija. Osim toga, imate u Bosni i Hercegovini je ubijen jako veliki broj katoličkih svećenika, znači koji su predstavljali tu nacionalnu elitu. Mislim da je u Bosni i Hercegovini ubijeno 184 svećenika, da je ubijeno 66 hercegovačkih i 55 bosanskih franjevaca. Od toga je uništena gimnazija na Širokom Brijegu. To je sve u razdoblju nakon rata ili? To je manje više završetkom rata, znači tijekom Drugog svjetskog rata, ali najveći broj na samom završetku ili poslije završetka. Dobro. I to je ono što je značajno odredilo poziciju, položaj tih ljudi, položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, posebno u Hercegovini. Rješenje nakon toga je bilo praktično bježanje. Veliki broj ljudi je bježao iz Hercegovine, godišnje po 100-200, znači postoje o tome nekakvi podaci. I ti ljudi su otišli vani. Dobar dio ih je završio u zapadnoj Europi, u Americi, čak najviše u Americi, sjevernoj i južnoj. To su možda ovi ljudi koji nas slušaju ili njihovi potomci. I oni su sa sobom odnijeli tu sliku iz domovine. Znači oni kasnije ne znaju što se sve događalo. Oni ne znaju ili ih se puno ne tiče, ne znamo, eventualno nekakva modernizacija, socijalno-zdravstveno osiguranje, mreža, puteva i tako dalje. Oni pamte ovo. Da, velik broj ljudi je naseljavan, samo da vas prekinem, kratka digresija, i na području Slavonije i Baranje. Tada je bilo dosta praznih tamo područja, odnosno bila je jedna politika naseljavanja tih to je još ranije, to se tiče Prvog svjetskog rata i spašavanje one gladne djece i iseljavanje u Slavoniju. Istina, nešto ljudi je, i pogotovo iz istočnog dijela Hercegovine, gdje su 42. su četnici zajedno s muslimanima protjerali kompletan hrvatski narod iz istočnog dijela Hercegovine. I dobar dio njih je kasnije odselio u Slavoniju, Požega, ne znam, druga mjesta, i ostali su tamo, nisu se nikada vratili. Da. Stali smo kod raseljavanja u zapadnu Europu. Što se događa kasnije sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Ta 66. odnosno to je Brijunski plenum, pad Rankovića, odnosno 68. priznavanje muslimanske nacije, prije toga znači to mostarsko savjetovanje, tu se stvari pomalo mijenjaju. Znači priznanje muslimana kao nacije, mijenja se taj odnos i dokida se na neki način ta srpska dominacija u Bosni i Hercegovini, koja je bila apsolutna. Ali naravno nije to odmah dokinuto, nego se stvaraju pretpostavke. Ustav iz 74. mijenja naravno poziciju i Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svih tih republika, i on je sad nešto novo. Znači on daje tim republikama oblike državnosti i gradi se jedna nova struktura, nova pozicija za kasnije rješavanje. Oni koji nisu bili zadovoljni tim ustavom su naravno prije svega bili Srbi, odnosno ta srpska politička elita. Oni su prije svega bili nezadovoljni tim položajem same Republike Srbije, Socijalističke Republike Srbije, odnosno autonomnim pokrajinama, Vojvodinom i Kosovom, koji su nju na neki način dijelili i onemogućavali nekakvu artikulaciju njihovih interesa. Ono što treba znati, da su Srbi bili konstitutivan narod u 3 socijalističke republike. U Srbiji, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Hrvati u 2. Bosna i Hercegovina kao takva je bila i zamišljena kao država, znači 3 naroda, ali unutar jugoslavenske države, znači unutar tog jugoslavenskog konstrukta, i nikada nije bilo niti, znači pogotovo do 70. godina, čak ni pokušaja, ni nagovještaja da bi se, ne znam, hrvatska kultura dijelila, ta kulturna pozicija, da bi Hrvati iz Bosne i Hercegovine
da ne bi trebali smatrati Zagreb svojim glavnim gradom u tom smislu kulture, tradicije i tako dalje, bez obzira na Sarajevo. Sarajevo se od njega se gradio taj centar. Tek 70. godina Komunistička partija u Bosni i Hercegovini shvaća ulogu i značaj kulture i počinje graditi tu jednu posebnu bosansko-hercegovačku kulturu i pokušava integrirati unutra sve ono što se nalazilo u samoj Bosni i Hercegovini. Počeli smo sa pričom o 90-ima, vi ste rekli da se treba vratiti znatno ranije. Približavamo se opet tim 90-ima, kako dalje stvari se kreću? Pa, zašto to kažem? Zato što je stvoren jedan krivi dojam u Republici Hrvatskoj, odnosno u hrvatskoj javnosti, kako je Bosna i Hercegovina bila jedno idealno društvo koje je onda neko silom podijelio 90. godina. Znači ja upravo tvrdim da nije uopće bilo idealno, to je bilo podijeljeno društvo, to je bilo društvo koje se tek kroz to socijalističko samoupravno društvo integriralo i to samo u svojim dijelovima. Znači integrirale su se političke elite. Integracija je postojala u Sarajevu, u Mostaru, u nekoliko velikih gradova, gdje su te političke, odnosno komunističke elite se integrirale. A ovaj drugi dio, znači ljudi po selima i ostalo, a to je bio taj većinski, znači dio stanovništva, je bio praktično u svojevrsnom gulagu. On je bio izopćen iz te integracije. On nije integriran. Bili su osuđeni na taj svoj identitet koji su imali. Osuđeni ili ako hoćete i blagoslovljeni njima. Da. Oni su imali svoj identitet, čuvali su ga, njihova pozicija je bila znači podređena. Istina, postojalo ono što se zove zaštitom najugroženijih društvenih skupina na neki način. To je ono čega se jedan dio ljudi i sada rado sjeća, znači. Ali to samo u dijelovima zemlje i u dijelovima stanovništva. Međutim, postojalo je i to, recimo, nakon Drugog svjetskog rata je negdje oko 85% ljudi u Bosni i Hercegovini živjelo od poljoprivrede i na selu. Ti ljudi do 76. ili čak 8. nisam siguran, nisu imali zdravstveno osiguranje, za razliku od onih koji bi radili u državnim institucijama i tako dalje. A da biste radili u državnim institucijama, morali ste biti politički podobni, odnosno članovi partije ili barem skloni toj partiji. Kako je bio svo to vrijeme njihov odnos sa Hrvatskom? Kulturološka veza postoji samim time što se oni zovu Hrvati, a kakav je bio odnos tada prema Hrvatskoj? Naravno da su postojale vjerojatno i te obiteljske, rodbinske, prijateljske veze, putovanja, posjete i tako dalje, no međutim, je li tada uopće postoje odnos sa Hrvatskom ili on dolazi do izražaja tek kasnije? Oni ne samo da se zovu Hrvati, nego oni jesu Hrvati. Dakle, oni su Hrvati, oni imaju jake emotivne, političke i svake druge veze i sjećanja na taj svoj hrvatski identitet, konačno od propasti Osmanskog carstva. Oni su čitavo to vrijeme, sve do 90. godina, bili u istoj državi sa Hrvatskom. To je bio za njih jedan nedjeljiv prostor. Znači sad zamislite vi recimo situaciju, odnos između Metkovića i Ljubuškog ili odnos između Gruda i Imotskog. Znači to je onaj tko tamo živi ili tko zna te prostore, zna koja je to komunikacija, koje su to veze. Čak evo televizija kad je počela emitirati svoj program, onda je bila ona televizija Zagreb, TV Zagreb. U Jugoslaviji je bila su 3 studija, Zagreb, Ljubljana i Beograd. Ja kad sam počeo gledati televiziju, bilo su ta 3 studija. Kasnije se tek stvara taj studio u Sarajevu koji emitira neki novi program, bosansko-hercegovački program i tako dalje. Onda dolazi do tih promjena i u jeziku, pokušaj promjena u identitetu, ali to je ono što je inače bilo specifično za čitav taj prostor Jugoslavije. Dakle, nije to bilo idealno društvo koje je podijeljeno, nego je to bilo podijeljeno društvo koje se povremeno integriralo na različitim stupnjevima, znači unutar ovog socijalističkog projekta, i onda se vidjelo 90. je došlo do sloma tog komunističkog sustava, došlo je do prvih demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini, 18.11.1990. Tada su ljudi jasno pokazali što misle o svom identitetu. Znači glasali su za svoje nacionalne stranke i to gotovo da ste to mogli usporediti sa popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini. Otajno, pored nje izgledaš potpuno zaljubljeno, da me više ne boliš beskrajno, da me više ne boliš navodno. Same srce